Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi spomladanski oddaji Aktualno na GFML letos. S počitji od zimskih počitnic smo mesec marec začeli s tednom obveznih izbirnih vsebin, ki je bil poln različnih aktivnosti. V sklopu OIV tedna je druge in tretje letnike v ponedeljek 3. marca obiskal Tomo Križnar, znan slovenski popotnik, ki je prepotoval že celi svet. Nad Afriko se je prvič navdušil, ko je prebral knjigo avtorice Leni Riefenstahl. V tej knjigi je zapisala, da nikjer ni bila bolj srečna kot v plemenu Nuba sred Sudana. To je mene začelo zanimati, kajti vemo, da je bila Leni Riefenstahl ena najmočnejših žena v zgodovini in če je bila ona tam tako srečna, kaj je tisto, zaradi česar je bila tako srečna? Svojim predavanjem v plemenu Nuba nas je popolnoma navdušil. Povedal nam je, da je Nube prvič obiskal leta 1980 kar z oslom in 2 kozama. Njegove prigode je bilo zabavno poslušati, vendar pa nas ni le nasmejal. Izvedeli in videli smo tudi neprijetne stvari, ki se dogajajo na domorodci. Genocida, ki se na primer dogaja nad Nubami, širša javnost ne pozna. Svojo vztrajnostjo in pomočjo drugih je zbral denar za mini kamere, ki jih imajo sedaj domorodci, da se obranijo pred napadalci, z njimi pa posnamajo vsa dogajanja, ki jih lahko vidi tudi širša javnost. Sam pa učinkovitosti kamer pravi takole. Manj je grozodejstev, manj je poročil o posilstvih in več je spodbude za vse te tako druge humanitarne organizacije, ki jim je to biznis, kot tudi za korporacije, ki ropajo po Afriki. Bolj se bojijo, da bo vse prišlo ven na plan. Ne pozabiti, res ta digitalna tehnologija je tako majčkana, da lahko res na skrivaj posname ilegalne posle. In verjamem, da to lahko pomaga, da bo teh manj oziroma da tam, kodar ne dosežejo svoje niti ekonomski morilci, niti šakali, lahko preprečijo vojno, prav zavest o tem, kar se dogaja. Ampak zavest sveta mora najprej videti, kakšne grde stvari se dogajajo v Afriki, šele potem lahko odreagira. Večinoma opažamo, da doma moji ne vedo nič o tem, kar sem jaz dol priča že od 70 let naprej, kar naprej. Pripovedoval nam je tudi v Darfurju, kjer poteka vojna zaradi vode. Posnel je že nekaj filmov in napisal knjige o Nubah. Predavanje smo tako zapustili z novim znanjem v svetu, ki nam ni tako zelo poznan. Upam, da bomo priklicali na pomoč poleg vas, pa nekaj šol v Sloveniji, nekaj klubov, nekaj društev, tudi vse človeštvo. V začetku meseca marca je za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov potekal teden obveznih izbirnih vsebin. Dijaki smo imeli športni dan, različna predavanja ter ekskurzije. Med vsemi predavanji sta najbolj izstopala predavanji za dijake tretjih letnikov. V četrtek so nas obiskali uslužbenci iz japonske in ameriške ambasade. Gospa, ki je predstavljala Japonsko, ni bila Japonka, ampak nam je na najboljši način predstavila japonsko kulturo, jezik je zelo zahteven, glasbo, modo oblačenja in njihovo vsakdanje življenje. Sledila je predstavitev Amerike, kjer pa nas je obiskal pravi Američan. Steve nam je povedal, kaj počne, predstavil nam je politiko v Ameriki, stereotipe v njej ter nam vse skozi postavljal vprašanja. Predavanje je popestril svojimi osebnimi zgodbicami in velikim humorjem. Zadnji dan OIV tedna pa smo se dijaki tretjih letnikov odpravili na ekskurzijo v Zagreb, ki je bila polna novih dogodivščin. Tam smo si ogledali muzej Dražena Petrovića, ki je bil eden najboljših igralcev košarke v 80 letih 20. stoletja. Nato smo si ogledali tehniški muzej, kjer smo videli veliko stvaritev Nikole Tesla ter stopili v Faradayevo kletko. Ostali del muzeja smo si lahko ogledali sami, prepričala pa so nas tudi različna prevozna sredstva od avtomobilov do podmornic. Sledil je sprehod po mestu, ogled sinagoge ter kratka pavza za kosilo, kjer smo se posladkali z vaflji. Po premoru smo si ogledali pravoslavno cerkev in zagrebško katedralo, ki je bila zgrajena leta 1217.
Ob koncu dneva smo se dekleta vdela v rute in ogledali smo si džamijo ter se poučili še o islamski religiji in kulturi. Konec OIV tedna je za nekatere dijake potekal malo drugače kot po urniku. 6 dijakov gimnazijskega programa se je namreč udeležilo mednarodnega tekmovanja o poznavanju Evropske unije in človekovih pravic, ki je potekalo v Budimpešti. V četrtek 6. marca je potekal polfinale med Slovenijo, Hrvaško in Slovaško, nastop na petkovem finalu pa si je po razgibanem tekmovanju priborila Hrvaška, ki je našo ekipo premagala le za 1 točko. Da pa so res dobro pripravljeni, so dokazali v petek, saj madžarska ekipa proti njim praktično ni imela možnosti. Naša ekipa je bila kljub vsemu navdušena nad Budimpešto, saj smo se sprva ustavili na Citadeli, odkoder smo imeli čudovit razgled, zvečer smo se odpravili na sprehod in si odzunaj ogledali vse največje znamenitosti in začutili mestni utrip, naslednji dan pa smo si po finalnem delu tekmovanja odznotraj ogledali madžarski parlament, ki se zaradi svoje neverjetne arhitekture uvršča med najlepše na svetu. Za uspešen zaključek dneva pa smo se ustavili še na slovenskem veleposlaništvu, kjer nas je sprejela veleposlanica Ksenija Škrilec, ki je mimogrede bil še dijakinja naše gimnazije. S polnimi glavami lepih vtisov in novih doživetij smo se zvečer odpeljali domov. Letos smo že 12. leto na GFML gostili debaterje iz celega sveta. Tokratna udeležba je bila izjemna, program pa res bogat. Na GFML smo od 6. do 8. marca gostili mednarodni debatni turnir, ki se ga je udeležilo 130 debaterjev iz 10 držav. Turnir se je uradno pričel v četrtek ob 14. uri. Ko so prišli vsi sodelujoči, je zbrane nagovoril ravnatelj gimnazije. Sledil pa je tudi pozdrav županje Olge Karba. Po kosilu so se pričele priprave na prvo impromptu trditev, kjer nismo smeli uporabljati elektronski naprav ali iskati s pomoči sodebaterjev, čeprav so nekateri na ta pravila rahlo pozabili. Tudi druga debata tistega večera je bila na impromptu trditev. Večer smo okoli 8:30 ure izmučeni počasi poiskali svoje goste in se z njimi odpravili domov. Naslednji dan se je debata začela ob 9:30 s prvo pripravljeno trditvijo, ki je bila: vlada bi morala zagotoviti univerzalni temeljni dohodek vsem državljanom. Ta debata je potekala do 11:30 ure, ko se je začela naslednja debata s trditvijo: podpiramo ženske kvote v izvršnih odborih. Po napornih debatah je sledilo zasluženo kosilo v domu starejših občanov. Po kosilu je sledila tretja impromptu debata, ki pa je bila tudi zadnja v tem dnevu. Okoli 18. ure smo se odpravili proti dvorcu Brenholz, kjer smo imeli večerjo in uživali v glasbi skupine The Flow. Gostom smo pripravili tudi kviz, v katerem so vsi zelo uživali. Potem smo si ogledali predstavitev držav, ki so sodelovali na turnirju, in jih povprašali, kako se jim zdi pri nas. So we're Finland. We got a Finnish football team here, right here, a scarf for it. Then we got some licorice-based stuff, which is in Finland really popular. Over here also this stuff, and the black stuff also. And here we got Finnish chocolates, which are extremely great. And we got some literature about Finland, especially sauna, which is really popular. Then we got the Finnish moose and the reindeer from Lapland. And then we got this stuff, which is like basically bread in Finland. And this, what we call cheap caviar. And of course Angry Birds, because that's a Finnish, really popular. Pa imamo slatkiše, kraševe, kravate, penkale Hrvatska, struja, padobran i svašta, more lijepo. Here we've got the Rubik's Cube, which is a Hungarian invention. And we've got a Balaton Szenet, which is a really famous sweet in Hungary. And Balaton is actually the name of the biggest lake in Hungary. So we have got a calculator, digital calculator, which was founded by János Neumann. So this is quite what we are proud of. And also we have got vitamin C, which is also a Hungarian invention. And don't forget the biro, which is the biro pen. Yeah, the ballpoint pen basically. Hindu gods. Yes. Basically, because a lot of people may have not seen the pictures of many Hindu gods, so I wanted them to see what Hindus worship. So there are these different gods, which are the god for wealth, god for courage, god for intelligence, god for money. Any god for knowledge, for school? God for knowledge. This is one that's worshipped in all schools. In the olden times, every year they used to have a day where they used to worship this god.
I have a whole lot of gifts from Aotearoa, New Zealand. I have wind-up kiwis. I have I Love New Zealand key rings. I have little etched glass full of kiwis here. I have native birds that make squeaking sounds like this. And people are answering questions about New Zealand. If they get a big number right, say from 8 to 10, they can choose whatever gift they like. If they get less than 5, I give them a key ring. Between 5 and 7, they can get an etched piece of glass. We have American alligators from the southeastern part of the United States. We have American coins made of chocolate. We also have seashells from coast to coast, as well as traditional American vehicles and USA Debate buttons. And pens. Where are the pens? A driver's license plate that says Los Angeles. We just have so much stuff we don't know what to do. Take our money, please. Take it. We were going for the find everything and hope they like it approach. It represents the melting pot. Hey, do you want a kiss? The United States. We also incorporate cheesy humor. We're here for like 3 more days. Thank you. How do you like it in Slovenia? Oh, I love it. It's a beautiful country. We've never seen a country this beautiful before. At least personally for me. Been out of the country. Yeah, this is my first time. This is his second country. I've been to Canada, but this is my first time being this far away from home, and I think it's beautiful. I do. I love Slovenia. It's a great country. I find it really amazing. Your people are so accommodating, and it's been one of the most amazing experiences of my whole entire life. I will never forget this. The debate is why we've had some wins, some losses, but it's been an amazing experience. I've only ever debated in England before, and to come all the way to Slovenia is it's a quality experience. We're being very typically British and showing that we are ambitious but not always successful. So we have Harry Potter, the proudest literary icon. We have a map of Cambridge to kind of show that there's some Britishness, and then some sweets. And that is kind of the theme of the evening. One of the key things about putting on a British display is it has to be inherently disappointing. So that's why, it's not. If you look at America, it's so much more impressive because it's just a better version of England. I really, really like it. The people are really friendly, and just everything's cheap, and everything's just kind of more affordable. Don't say that. Well, in a nice way. It's made us look terrible. What we're saying is London is very, very expensive. Please don't judge English people on him. He doesn't represent all of us. We're not all terrible people. No, we're not that bad. You can see we have a really coherent team together that all love and support each other in the best possible way. Yes. So we present here some traditional Czech food, some traditional Czech sweets like chocolate, some bonbons, some cake. We are also presenting traditional Czech non-alcoholic beverage, which is kofola, which was invented during the 50s and 60s, like imitation of Coke. And here we are presenting any more sweets. Here we are presenting our money, our currency, and here are even the types of the IDs which you can have as a Czech person or Czech citizen. Pa imamo svašta ovdje, kao što vidite. Ponijeli smo naše sokove, našu kiselu vodu, Stefan je tu. Imamo ajvar, to su nam najviše uzimali. Imamo medenjake, medena srca. Imamo čips, to je iz laktaša. Imamo, evo pogledajte pa uzmite što vam odgovara. We have some sweets from Japan. This is called kompeto, and some pocky and beans, sugar-covered coated beans. And we have some toys for children. It's a ball, and some Hina dolls for Hina festival, dolls festival in March. And we have some traditional paper, and I'm writing people's names on the back. And here are some calligraphy written by my students. I think Slovenia is a beautiful country, and I'm so happy to be here, and I enjoy debate here. And people are very kind and very friendly, so I'm very happy to meet them. Yeah, everything is really good. The food is good. People are so nice. Everything is just perfect. Slovenija, najprej slovensko hrano, potico, ovči, kozi, sir in tako naprej.
Potem imamo tukaj zelo zagrete geografa, ki predstavljata geografske značilnosti Slovenije. Potem imamo tukaj razne znamenitosti, kot je naprimer Nekropola in recimo Bled in tako dalje, zastavo Slovenije. Sploh je pa še tako ali tako prostor, v katerem smo dovolj govori sam po sebi, kakšna je Slovenija. Tudi direktorico Zavoda za in proti za kulturo dialoga smo povprašali, kaj misli o tem debatnem turnirju. Vsako leto je malo drugače, veš, tako da ne vem prav dobro, kaj je zelo, mislim, verjetno imamo več držav zdaj, pa imamo države, ki jih nismo nikoli prej imeli, ne, recimo Japonsko, pa Singapur smo sicer imeli, no, tako več čak eksotičnih držav, drugače pa dobro, ko zmeraj. Po odličnem večeru smo se odpravili domov in med vožnjo prepevali domače in tuje pesmi in se zabavali. V soboto smo pričeli že ob 9. uri z zadnjo debato v rednem delu turnirja, ki je bila volitve v Evropski parlament bi morale biti obvezne. Po tej debati je sledila razglasitev rezultatov in ekip, ki so se prebile v četrtfinale. Po napetem četrtfinalu, ki smo ga vsi z zanimanjem spremljali, je sledilo polfinale, v katerem so sodelovali 2 ameriški, angleška in češka ekipa. Debate so bile zelo izenačene, ampak so svojo premoč pokazali izkušeni Američani, ki so se uvrstili v finale. Po finalu je sledila še uradna razglasitev in podelitev priznanj, nato pa smo se debaterji odpravili proslavljati uspešen debatni turnir. Pomlad pa je tudi čas različnih tekmovanj. Meseca marca smo na GFMR gostili regijski tekmovanji iz geografije in fizike, zelo aktivni pa smo bili tudi pri matematiki. V sredo 12. marca je na GFML potekalo območno tekmovanje v znanju geografije. 55 dijakov iz 15 srednjih šol je tekmovalo v 2 kategorijah. Kategorija A je vključevala dijake, ki obiskujejo gimnazijski program, kategorija B pa dijake iz poklicnih in tehniških šol. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz 2 delov. Prvi del je bil teoretični in dijaki si morali na podlagi določene literature pokazati poznavanje vode. Drugi del je bil terenski del. Najprej so si dijaki v skladu z navodili ogledali glavne geografske značilnosti Ljutomera. Na svoji poti so posebej podrobno raziskovali okolico šole, park slovenskega tabora, Miklošičev in glavni trg. Po vrnitvi iz terena jih je čakal novi preizkus znanja. Na podlagi videnega in narejenih zapiskov so pisali drugi del testa. Skupni seštevek obeh delov tekmovanja je dal končni seštevek. Na državno tekmovanje se je vrstilo 6 najbolje uvrščenih dijakov iz kategorije A in 3 iz kategorije B. Srebrno priznanje so prejeli Kaja Čeh, Matjaž Rantaša in Tadej Recek. Kaja in Matjaž sta se vrstila na državno tekmovanje, ki bo 15. aprila v Šentilju. Tudi med zimskimi počitnicami smo dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer bili aktivni na področju matematike. V Veržeju je namreč potekal matematični tabor. Snov, ki smo jo obravnavali, je bila poglobljena in vsem, ki nas matematika zanima, zelo zanimiva. Poleg matematike smo v prostem času imeli tudi druge dejavnosti. Ogledali smo si zemljanke in center duo, igrali skvaš, odbojko, namizni tenis ali se družili v kletni igralnici. Tabor je potekal 3 dni in končno mnenje udeležencev je bilo, da tabor moramo ponoviti. Za udeležence tabora je bila to tudi dobra priprava na tekmovanje iz matematike, kajti šolsko kenguru je potekalo 20. marca. Udeležilo se ga je kar 283 dijakov. 35 najboljših dijakov se bo 2. aprila udeležilo regijskega tekmovanja, ki bo potekalo na srednji ekonomski šoli. 12. aprila pa se bodo tisti ta najboljši udeležili državnega tekmovanja. Vedno zanimivega dogajanja na programu predšolske vzgoje tudi pretekli mesec ni manjkalo. Od 3. do 7. marca smo drugi letniki predšolske vzgoje imeli projektni teden na temo živali od A do Ž. Ponedeljek smo imeli 6 ur pouka, zadnji 2 uri pa smo imeli predavanje gospoda Toma Križnarja. Nato smo se dijaki s pomočjo profesorjev pripravljali na prakso v vrtcu. Profesorji so nam predstavili pesmice, likovne metode in predloge, kako pristopiti k otroku, ki smo jih dijaki lahko uporabili v vrtcu. Profesorica gospa Mojca Vizjak Horvat pa nam je predstavila, kako bo potekalo naše delo v vrtcu ter kako mora izgledati naš dnevnik.
Dijaki smo v šoli začeli pisati pisno pripravo vzgojitelja, delo smo izvajali v vrtcu. V sredo, četrtek in petek je vsak dijak bil v svojem vrtcu. Prva 2 dni smo le opazovali, pomagali vzgojiteljicam ter skušali pristopiti k igram z otroki in dejavnostim, ki so se tisti dan odvijale v vrtcu. Zjutraj smo se vključili v igro, nato je sledila minutka za zdravje, šport na vrtčevi terasi. Po končani športni vzgoji je sledil zajtrk, nato spontana igra in kasneje delavnica, ki je bila predvidena za tisti dan. Po končani dejavnosti smo se odpravili na igrišče, sledili so kosilo in počitek, popoldanska malica ter igra na igrišču. Dijaki smo za sredo in četrtek redno izpolnjevali opazovalna lista. V petek pa je naš dan v vrtcu potekal malo drugače, saj smo se preizkusili v vlogi vzgojitelja, vzgojiteljice, tako da smo izvedli dejavnost za otroke na temo živali, ki smo si jih že zastavili v šoli. Vsak dijak je moral za svojo dejavnost napisati pisno pripravo ter svojo mentorico narediti evalvacijo dejavnosti, ki jo je izvedel. Ponedeljek, ko smo se dijaki vrnili nazaj v šolo, smo skupaj s profesorji evalvirali naše delo v vrtcu. Dijaki smo se razdelili v skupine ter smo izdelali plakate, na katerih je bilo predstavljeno naše delo v vrtcu. Plakate smo na koncu dijaki predstavili. V sklopu obveznih ogledov so si dijaki predšolske vzgoje 17. februarja letos v murskosoboškem gledališču Park ugledali mladinsko spev igro Radovana Gobca Kresniček. Pripravili in izvajali so jo učenci otroškega pevskega zbora, plesnih pripravnic in baleta ter pevskega oddelka glasbene šole Murska Sobota ob spremljavi njihove odlične pianistke Julije Kunove. Spevu igra Kresniček je pripovedovala zgodbo o navihanem kresničku, ki je nagajal vsem povprek. Zaradi njegove ošabnosti in nadutosti se mu je zgodilo najhujše. Izgubil je lučko. In ni mu preostalo drugega, kot da se je odpravil po svetu poiskat svojo lučko. Iskal jo je med kresnicami, rožami, ustavil se je pri mravlji, povprašal polža, moledoval je celo pri slaku. Med iskanjem izgubljene lučke je srečal vile, škrate, medveda, pa nihče ni vedel, kje bi lahko bila. Nekateri so se norčevali iz uboge rjave muhe. Ko je Kresniček že skoraj obupal, je prisluhnil svojemu srcu in ugotovil, kaj je počel narobe, da je postal navadna rjava muha. Trdno je sklenil, da se bo odslej vedel lepše in bo bolj prijazen do prijateljev. Zato mu je sonce pomagalo znova prižgati lučko, ki je zasvetila v polnem sijaju. Veselje, ki ga je Kresniček delil s svojimi prijatelji, je bilo ob koncu spevu igre nepopisno. – 18. in 19. februarja so dijaki predšolske vzgoje dobili nekaj praktičnih nasvetov za pridne otroke. 18. in 19. februarja so dijaki predšolske vzgoje dobili nekaj praktičnih nasvetov za pridne otroke. Takšen je bil namreč naslov lutkovne gledališke predstave, ki jo je izvedlo Lutkovno gledališče Maribor na motive Marka Twaina. Skupinski avtorski projekt je sestavljenka drobnih zgodb, ki se potapljajo v otroške spomine, kjer nedolžnost in porednost skačeta z roko v roki čez potoke in včasih namerno zgrešita breg. Dijaki so uživali v otroški predstavi, otroci pa so se smejali šalam, ki jih pravzaprav sploh še ne bi smeli razumeti. Eno izmed pravil je bilo namreč tudi zelo pomenljivo. Nikoli ne ogovarjaj odraslim, počakaj, da odidejo, nato ravnaj po svoji najboljši presoji. Skozi predstavu otroci kar naprej, kaj sprašujejo, odgovor pa je bil čisto preprost. Pravila so zato, da se včasih lahko prekršijo, če tega seveda nihče ne opazi. Seveda pa smo tudi ta mesec povabili v goste našo bivšo dijakinjo z doktoratom.
V sklopu projekta Znanost ima mlade smo ta mesec gostili našo bivšo dijakinjo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, danes doktorico znanosti z področja matematike, gospodično Tino Sovič. Pot jo je namreč po gimnaziji peljala na takratno pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, smer enopredmetna matematika. Leta 2009 je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru z diplomskim delom Gladki kontinuumi. Šolanje je nadaljevala na podiplomskem študiju matematike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in se zaposlila kot asistentka za področje matematike na Fakulteti za gradbeništvo. Na dan njenega obiska gimnazije je dopoldne izvedla predavanje z dijaki o kontinuumi in tako matematiko prikazala še v drugi smeri, kot smo je vajeni pri pouku. In kaj so kontinuumi? Gre za ene lepe prostore z zanimivimi lastnostmi. Kaj sem v bistvu delala je, najprej skušala dojeti, kaj tu sploh je, najti že znane rezultate v tem, dojeti vse, kar je že znano, pa mogoče prispevati še kaj novega. To so neprazni, kompaktni in metrični prostori. Popoldne smo z gospodično Tino imeli okroglo mizo. Izvedeli smo veliko zanimivih informacij, od njenega poklica pa do prostega časa. Kot je sama povedala, še na gimnaziji ni vedela, da bo matematika njena nadaljna pot. Vedela sem, da bo nekaj naravoslovnega, ampak da bo ravno matematika, nisem vedela še do zadnjega dne, ko smo mogli oddati vpisnice. Spomnim, sem imela 2, poprosila mamo, naj eno odnese na pošto. V bistvu še do 6, dokler je bila pošta odprta, smo čakale pred pošto, če si premislim. V bistvu tudi v času študija na matematiki nisem vedela, če je odločitev prava ali ne, ampak zdaj mislim, da je. Trenutno je zaposlena kot asistentka za matematiko na Fakulteti za gradbeništvo. Kje se vidi čez, na primer 20 let, še sama ne ve. Meni, da ko znanstvenica v Pomurju ne vidi prihodnosti. Gospodična Tina se v prostem času rada ukvarja s plezanjem. Za konec pa še poročila, ki so nastala pri vse bolj priljubljenem tujem jeziku med gimnazijci. Buenos días. Hoy estamos con vosotros Alejandra Álvarez González y Rafael García Sánchez. Estáis viendo el telediario de GFML. Hoy estamos informando sobre las noticias más importantes que conmueven el mundo. Empezamos con Lucía González Fernández. Lucía se mantiene en la alta sociedad con una muy famosa bailadora de flamenco, Belén La Rubia Fiesta Botella. Nuestra periodista ha tenido una entrevista con ella. Más sobre eso se enterará en la continuación. Sí, por supuesto que te amo, tonto. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, ¿no puede esperar o qué? ¿No ve que hablo con mi novio? Ay, maldita sea. Buenas noches. Soy Lucía González Fernández y no puedo describir mis sentimientos de felicidad porque os voy a presentar una de las mejores bailadoras de flamenco que el mundo lo conoce, Belén La Rubia Fiesta Botella. Hola, señora. Hemos visto sus presentaciones que fueron muy buenas. ¿Cómo se siente ahora cuando está tan famosa? Pues me siento famosísima. Es que este mundo de famosos es que tiene una fama, ¿sabes? Me gusta muchísimo, todo el mundo me conoce, saben qué quiero decir, saben qué quiero cantar, es que canto mucho, bailo mucho, es que todo el mundo me conoce. Y no sé, es que es fama, es una cosa muy, muy, muy importante y se puede ganar muchísimo dinero, ¿sabes? ¿No? Sí. ¿Y su vida personal cómo es? ¿Usted tiene novio, prometido, su familia?
Tengo un prometido con muchísimo dinero. Es que la pasta se cuenta hoy en día. Es que la cosa es tan importante en esta vida. Todo es dinero, ¿no? Todo es dinero. Prometido. Es que todo es dinero. Y si sabes cantar, tienes que tener la forma muy buena y todo. Y la presentación es mío. Sí, ya. Así que no sé. No sé cantar muy bien, lo sé, pero es que soy guapísima y entonces todo el mundo me... Al final, por favor, en corto, dígame, Belén la Rubia Fiesta Botella, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Pues mis planes para el futuro son muy grandes, ¿no? Es que mis discos tienen ya mucho éxito, pero no, eso hay que ganar más dinero para tener dinero para 50 años o más. Sí. Y luego es que me quiero gastar mucho dinero para los coches, para las casas, para todo lo que... Pero uno como he necesita. dicho, nuestro tiempo se ha acabado. Ya, y luego quiero tener Por también... supuesto, adiós, adiós. ¡Fuera! ¡Fuera, he dicho! Y estamos de nuevo con vosotros. Continuamos con la cultura. Nuestra colaboradora se ha hallado en la escuela GFML y ha descubierto un grupo. Ana Sofía, cuéntanos más sobre eso. Bienvenidos, con ustedes soy Ana Sofía Murillo Méndez y estas son las noticias sobre la cultura. En la escuela secundaria Franz Miklušić Ljutomer tenemos un nuevo grupo de música que se llama Rebeldök. El grupo está formado por todos los buenos cantantes y todos los mejores bailadores de hip hop de GFML. Ellos han obtenido el premio al mejor grupo de cantantes y bailadores en Europa. El grupo Rebeldök es una copia de Rebelde, que fue un grupo mexicano bien conocido. Vamos a ver la contribución. Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los... El siguiente tema es el deporte. Nuestra periodista Francisca Campos de Sol es muy apasionada del deporte y es una experta en fútbol. Vamos a ver las últimas noticias. Buenos días, soy Francisca Campos de Sol y estas son informaciones de deporte. Empezamos hablando de fútbol. Cristiano Ronaldo es el mejor goleador de 2013. Después que el argentino Leo Messi dominará en los últimos 2 años, Cristiano Ronaldo toma el relevo con 25 goles. Pero mira, qué guapo. Ay, no puedo. No puedo. En el último tiempo estamos admirando los desastres naturales. ¿Qué tiempo hace? Nos va a decir nuestra amable meteorologista. Hola preciosos, soy Ana Herrero García y voy a presentar el tiempo. En este momento en Eslovenia hace mucho frío. Lo más frío hace en Ljutomer, donde tenemos las temperaturas más bajas de la historia de Eslovenia. Debido a las bajas temperaturas y las cantidades excesivas de nieve, GFML está cerrado hasta la siguiente semana. Mientras Eslovenia se congela, España se funde por temperaturas tropicales que interrumpen la escolarización. ¡Qué suerte! ¿Qué daría yo para estar ahí? Es que la imagen invita. Para GFML, Ana Herrero García. Estamos de nuevo en la escuela GFML. Lucía Álvarez García se ha enterado de unas noticias muy picantes. Vamos a ver qué nos va a decir. Hola, mi nombre es Lucía Álvarez García y estoy informando desde la escuela GFML. El tema más caliente hoy es amor y pasión. Aquí los estudiantes no solo estudian, sino también nacen los amores entre ellos. Pero bueno, ¿qué hacéis? ¡A las clases! ¡Vamos ya! Sí, la verdad es una pasión prohibida. Eso han sido noticias de hoy. Les deseamos un buen día.
Sedaj gremo novim izzivom in dogodivščinam naproti, mi pa se vidimo že naslednji mesec. Adijo!